Ia, lewa mai tau atu lewa, mua mai le. Sa le situ mai tai, mai Alataua Sisifo, ia lo awanoa nei, lau whionga sumana. Whawhitai moso mātua wanoa, whaatalo whātui lau whionga le whongwhitalai, ia whapena fo inai tua le mauta le whionga tamai tai Palemene, o Minister Kapeneta, ia o whionga fo I sui Minister Langolango. Ia, whapea fo nei tū le whiol tai tai ma sui a whaipule o eo loa ngaia, ia le whainga malo, whaatalo whātu fo I, whaulunga mta ngā luenga, ia mwhaalapo tutonga, ia whapea fo I ia Samoa wa tātou awai whaatasi fontanga le Palemene ni tai au. Ia, whaatalo whātu fo I ma o Alofa atu si o mātou tu malo, Alataua Sisifo, ia ai meseti na uma o Samoa, o ana no foa. Lea wa o se el maota. Ai, se I tau mawhai atu se vai o nei usunga fono. I le tātou tu la fono tau whaofi. Pe o nau pia nei maota. Whaftai lau whionga le Minister e tā ua ia mo le whisuia inga o systems. Ai mai se lama pea whapea ua obsolete. Ia pea ona sa maua inisio saunoanga. Ia me ne o systems ai obsolete. O le atunga lunga le nei suisufono. O le toi whai atoa o le registration. Ona o le taimi. Awa fo I leo tātou malamalama le leia a whai o se system ai obsolete. E te tau wā I le tu sial po kalame. Po le whai al design. Ona whawhetau I parameters fo ia po tables o system tuai. Anga I system fo. Ona extract mai la ia lea pe import mai. Ia me o data ia mana o mia. Ai ave ese ma delete I lom wha mama mea le o toi mana o mia. Ona whai ai loa leo whiu inga inisi mea. E ono mana o mia pe o ata. Tūlanga le nā. Ai pe le popo le ngana le toi whai atoa. Ona tūlanga lea le vaenga lufu tasi o le. Tato tūla fono whainga pālota. Lea iai le si iai inga lea e te tau ona iai. O le sainia lea o le pepa whaatumu. E se sui o le nuu po le sui tamai tai o le nuu. Po se whaiwhi au. E whaamawina ele no foanga. E no fo mawai. Le sui lea la pālota. Po le verification. Pe ona sata ua ni si sui. O le popo le ngā le na. O ona o le online registration lea. Lea e whaatau nuu mai whafo. I tūlanga lea. O le le mauti noa. A wā lea lala au o mai le tangata lea e whailanga pālota. O ia whaatomu e whaianga biometrics. A lea mana o mia o le sia ia inga leo tatu la fono. E te tau o nea iei le pepa whaatomu. Lea e whaatomu e sui o nu. Whaamao ni ai. O ia leo le sui o se tu malo. O ai la lea la o mai e whaatau nu le vaenga leo tu la fono. A wā a whaila o le sau mai au kilani no no winga. E tau ana saupule nu o kilani. E whaamao nia le mea lea no fo mau el tangata lea po le ase tūlanga iai. Lau whionga le, o fitalai. Ia, malie lau whionga sui. Malu se I tuatula ngoa le Minister Whalaputonga, tātou mano. E fiafisosone antu ona mata aupu leo le whaamao nia. I teimi nei, o lo whaatano ina Kapeneta le si tūla fono. Le lai au mai ia inga ia o le whaamao nia. Ar taimi nei, nāna mata upu lava tau ten kolosi le tau te tano le system. Le tau te tano iai, wai le lope te ua mai wale, le tau manau mieni Mulinu'u mani sui te mai tai. Ia e whaamao nia e le fon whawai. Ia pēna an whapena atu lau whionanga. Ia te u whapea le atu nuu. Ia olo o ia tu maulawa tūlanga le alele ia o mari tūla whono lea lau whionga. Ia, leo whaafonga mati sui malu. Ia, lo iei tapina ngā tūlanga pio nā tungalo. Ia lo whionga. Tūla me lo whionga sui. Ia, whawhitai, le si leo malamalama. O le si tūlanga lan fia o e se tala. O tato tūla whono whatuntonu.
e te tau au na matua manino ma Moti e mai se ale online registration lea mai fafu. O le verification nava le tutaua. Le fia momoli atu wai ia se langona. O le si langona e fia avatu pea. Pero na saunoa ni susui. E avatu pea ia o mātou manatu e mati ai. Ma toi whaalele a tili ia tu la fono. Pe toi whaatetele ngese la ititi. A ia mawhai o na sao ato toa. I uma e foile nei tu la fono. A e tele e ni whaamasinonga. Pe a uma whainga pālota. Leo sao no le fionga tamaita i Palemene. O le tu la fono le nei. Ina ia le lei ato toa i le system. A wale si whainga pālota. Al popole ngā le e o la ititi o le taimi. I uma ani. Ua tele atu la tatou whaamasinonga e tupu mai le system lea. Pe a le leima ato toa lo na whaatinoina. O le atunga lunga le iai. O nai o tatou tangata ia ua umana le sitala mai New Zealand mai sia tunu. Leila lo mai o le sefulu tau sanga. Leana o mai e nei Samoa e le sitala. Ona o le fia pālota mai i Samoa ne. Ale nei fo o le ato e o mai. Le tupe. Le tupe le la alu e toi o mai ai. E whaipai o metrics lea. E pasi la sila lau fionga minsta. Tangata umai e se fulu tau sanga la lo mai lea na o mai e whai uma whatinonga ia. Ai whatupe le tatou maa lo le toi fo i mai. Toi fo i mai e toi verify ia na o me ia e lua ia ma na o mia. Ai me se o lea e taunga tapa se sa o mai ai. O le tūlanga le na o le si manatu le o le whatangana le ave e le malo si anga i komisina. E nā te toi whaia ato o toa ai ia le sitalaina o tangata pālota pe a umar sifurtau sanga. E le itaunga tāte lea vaenga o tula fono lea malo si anga wa tato o vea komisina. A wal popolenga foi nā lea vatu nei tu. Le malo si anga la le verifying o le ata ma le lima le tu i le ofisa. Le tu i komisina. Le foi la toi tu o tu e man malo si anga atoa lea. Nā te toi fai ai le si registration pe a umar sifurtau sanga. E le o le ngaluenga e nā la tu. O le whaale leo le system. I tausanga uma pe a mae ia le whainga pālota. Ona i leo se manatu i lau fiunga le minsta se itangata ngā ia ea. Pele tala whea ngai whaatino mua na o tātou i Samoa ni. A wafu e whaingo whia a tupu mai pe whea. Ona ea luatu lea po whale apuna po whea mai tangata lea e whaamaonia. Ai au o mai dere ai tupu pe whea a o e le stala mai whafu. Whainga tāna verify. O whamasinonga le umol pālota leo te popole au iai. Ia matulanga le peonta ua se tasi o sui. Le compulsory registration. Le lua awhel sala pe a e le stala. Ai se lau pe a le pālota. O whela le mea le la au mai iai e tātou le vaenga lea. Pe a whai o le whai mai e compulsory. Nuna winga lua awhel pāse se sa uai. E toi whaatino uma ia tu langa ia. Tu tongin sala. Toi sau e pālota. Wa lea ua maa ua isniso sau noanga. O lea ea ngā iatu i le online registration. O ia pālota. E popo lea lo usui. E le whaapea te ena. A o le vame o le taimi le whaatino ai. Ina ia whai maa lia ia awane i tūla i mai. Ia ni fete na inga. Po ni whaamisinonga. O le situlanga le tātou lea e le stala e citizen New Zealand. Toi citizen Samoa. Lau fionga o le mawhai au na o ta pālota le stala e New Zealand. O ta pālota ai o toi sauwoi o toi pālota i nei Samoa. O tanga nā mea. Pele tau ona i eila stula fono. Ia tasi lau vote. A whai awa e whina ngalo e te pālota i o New Zealand. I le meolo e au mawai, ma whai e ia, ma atina e lo ainga. Ia,
palota e New Zealand a whaia wa e finangalo au mai nei Samoa lau whaatutuanga. Ia nau mai le nei. Na se vai vainga e a watu ai i tūlanga i o dual citizenship. Wa le la ta ilua palota tangata nei. Wa o tangata tonu wala ia lea e whaasino ia tato le tato tula fono lea. Ia o se tala muli lau a fionga le minsta e a laila tato palota. O le tūlanga le pe ona ta ua e nisi o sui. Le tūlanga i te ua i ni me tutu. Le ua mantau wha matala atu. O la ea o ngale sister. Nā le extract mai ia o le information la iai. E tu i a matala i o tato online registration. Nā o Samoa. E whaatino ai mua ia le tato. Ia mautu ma le lei. Ia le tato lola. Ia awale si whainga palota. Ia ona extend aktu la ia lea. I le si vaenga i whafo atu. Wa e tele ngā luenga e whiangai ma tātou. Ia o nai mautu ngā awhana lau e whionga tunga whetalai. Ia tuli whaftai o molo mātou wamba noa. Ia o nisi o mta aupu te tonu le a la ngā e nisi o sui. Ia malea ngā whaaloalo manuia le fono. Alo, whaftai mole. Sao ho eole. Nau whionga sui malu mole. Tato tula fono tau whaofi.